drapeau de la Kabylie. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire que la Kabylie mérite le respect, mérite la sécurité, mérite la paix. Parce que ces militants, c'est des militants pacifistes. C'est des militants qui sont en train de lutter pour survivre, pour que leur identité existe, pour que leur identité survive. Et à ça, on بهبلة ولا لازم نمشيو من الكنيسة الجديد. سينو فنروى يغدي السنتاقل، سينو فنروى يغدي السنتاقل. إلا أكذب قبيلي غادي ياكل، إيمي أتاس وإكذاهود في الوهرولي سنتساعة مازال تجي كلا. النفس مقران، النفس مقران تكذب قبيلي مازال ودي الهلا وين يضارون يدس. Ils sont en train de nous faire disparaître. Ils sont en train d'assassiner notre identité, notre âme, nos valeurs. Et personne n'est conscient, à part ces militants qui sont en train de souffrir dans les prisons. Et il a qu'à s'accouter à l'Qbaïl. Il a qu'à s'accouter. العناية القبائلية تديران، العناية الكبرية اللي تسولن، العناية اللي بولادك تموت مجرجر، اللي تسولن لكن تبدم، أميول ورقاز، تبدم أميول ومدان، أميول تمطوف، أكن أعدابو، أكن أعدا واش نقو، وغي عقلالا، أكن أعدا واش نقو، ويسقو الصغلايالا، أكن أعدا واش نقو، وغي السنقالالا. تنمير. أولا نفعلوا جانج ديال تزليت